ste se zbog sebe, prijavili ste se zbog svog pasivnog prihoda, zbog svoje želje, zbog sebe i da uradimo ono zašto smo došli ovdje, a to je ja hoću da vam predstavim taj program. Nov, hibridan je. Zašto je hibridan? Ja sam to počeo da pišem kao ebook. Prijavili ste se zbog sebe, prijavili ste se zbog svog pasivnog prihoda, zbog svoje želje, zbog sebe i imate znanje, imate veštine, želite da nekako to upakujete u pasivni prihod i da steknete neku finansijsku nezavisnost. Znači, zbog sebe. Eto, vraćamo se ono, pre nego što spasimo svet, treba spasimo sebe, vraćamo se na majicu koja piše voli sebe, tako da ljudi prate zbog sebe. I ako im date ono što je njima korisno, njima vredno, njima inspirativno, njima motivaciono, oni će vas pratiti. To su stvari koje vam mogu pomoći. Ljudi žele taj deo i žele da im poslije toga jasno date korake. Odredite temu. Koje su to teme? Kako da napravite vaš stil? Kako da pišete? Kako da planirate? I sve to ima određeni redosled u tom delu. Zato što ono što je na kraju, što je najvažnije, čuvajte ga za kraj. Zato što ipak na kraju svi volimo kada odgledamo film da nam na kraju dođe to veliko razrešenje i da napravite strukturu. Ja bar koristim ovaj deo checkliste. Naslov e-booka. Mnogo je važan, provjeri da li je dobar. Ajde da uradimo ono zašto smo došli ovdje, a to je da kreiramo vaš pasivni prihod izradom e-booka i to sve od nula, ali za 48 sati. Rezultate. Znate da odredite temu. Znate šta je bitno kod sadržaja. Znači, ne morate budete profi pisac. Niko od nas nije stručnjak u određenoj oblasti, ali posjeduje znanje, to je najvažnije u današnjem svijetu. Postoji nešto, ako sam prodao 1100 komada i ako sam prošao mnoge prepreke do toga, to ipak mi daje za pravo da budem stručnjak u nekoj oblasti. Danas je stručan onaj ko stvarno ima iskustvo u određenoj oblasti, znanje i iskustvo. Zašto e-book? Zato što je mnogo lako ga napraviti danas i lako ga je plasirati, nema dodatnih troškova jednom kad ga napravite, nemate više posla održavanja, nemate amortizaciju, nemate stalno nešto da ulažete. Jednostavno ga prodajete i ulažete u promocije, u neke druge delove marketinga. Proizvod nema dodatnih ulaganja. I mislim da je stvarno kao početni proizvod sjajan i uvek izrastu nešto drugo. Ja hoću da vam predstavim taj program, nov. Zašto je hibridan? Ja sam to počeo da pišem kao e-book, međutim, da sam nastavio da pišem e-book, došao bi do toga da bi to izgledalo kao Ana Karenjina, ujedno 7 delova i vidio sam da neke teme, kako dizajnirati, ne mogu da se obrade tekstovno nikako. Kad sam to rešio da snimim, mislim da će mnogo bolji impakt i mnogo će bolji rezultat biti da vam snimim delove, da imate e-book plus snimljeni deo. U ovom e-booku ima 9 modula, 50 lekcija ima tačno video, ali su lekcije stvarno prilagođene i izvukao sam stvarno ono što sam ja pogrešio, brže, lakše i jednostavnije ćete proći ceo proces. Od pisanja drafta do prodaje sam prošao ceo taj ciklus, znači kako zaštititi, kako kompresovati, kako odabrati slike, ubaciti linkove, gdje pišete ovo, kako da raditi cene, kako da raditi popuste, šta treba da radite, šta ne trebate, kome pokloniti, kome ne pokloniti, zašto služi besplatni e-book, zašto služi onaj skupi, kako odabrati stvarno temu, još prošireno od ovoga što smo pričali. I to sam sve spakovao u jedan program da imate video lekcije, imate e-book. To je od nule do vašeg e-booka, imate sve korake. Biće bonus lekcija kao i 3 konsultacije grupne koje ćemo držati samo u septembru. Svake nedelje po jednu gdje ćemo proći sve probleme i neke izazove koje prolazite, ali ćemo ih proći zajedno zato što je mnogo brže i bolje, zato što tu skupimo onda sva pitanja i rešimo sve što nas muči. Cena do 7. septembra će biti 285 € i neće se menjati, znači neće imati popusta posle toga. Dobijate bonus konsultacije koje će biti 3 puta, možda i 4 puta, sve zavisi da li ćemo da se uklopimo u ceo septembar, ali bit će sigurno 3 konsultacije, dobit ćete video lekciju i sve materijale druge koje budem kreirao, checkliste, sve ono što prati. Sve to dobijate 11.9. na mail, pristup e-booku, video lekcije koje ćete moći da gledate sa bilo kog uređaja i da polako krenete. Imate 30 dana da napravite, i ja garantujem da ćete za 30 dana da napravite e-book i da prodate jedan primjerak, makar jedan primjerak. Ukoliko to ne uspete, ali postoji jedan mali uslov, da mi dokažete da ste stvarno pisali, da ste odabrali temu, da ste pisali, da ste dizajnirali, da ste probali sve, prodajnu stranicu napravili, probali da prodate i niste uspjeli. Ok, ukoliko ne uspete, imate još 10 dana. U tih 10 dana mi zajedno radimo. Sednem sa vama da pređemo sve korake, da pređemo sve ono što ste uradili od A do Š, da vidimo gdje je problem.
problem i onda idemo zajedno da ispravimo i probamo ponovo. Ukoliko ni tad ne uspe, ja ću vam vratiti novac koji ste platili i vratit ću vam 100 € preko toga za utrošeno vreme. Cenim svoje vreme, cenim vaše vreme. Nemate šta da izgubite, apsolutno rizik ja preuzimam. I moja želja da vi dođete do vašeg pasivnog prihoda. Zaključak je da može, stvarno može, za 48 sati da se uradi. Bitno je da poštujete određene stvari.